खुरमजरी मियंग ताबिरी बिसबु तराम उचरी असगी मरुब पाउदा डीजी की महिरोय अमा रेप तौबदा चेनबा तरुण अमदी विलियम बरागी मतुंग इना चही तरा मंगा कोर्ना फादो पीख्रे एशियन डेवलपमेंट बैंक की सेंथंग मखादा इम्फाल मनुंगदा रिंग रोड सेमनबगी थबक येंसिंख्रे अमदी नोमै कामनबने हाबा थौदोक्ता KNFN की मियो अहुम सिरे मखोयदगी खुलाई फागले हाइरी मपुगबा पाउ पिजरी हौखिबा चही इंग्लिशनी तरानिथोगी अक्टोबर की तांग कुंदा TG हाई सेकेंडरी स्कूल की महिरोय नुपी मचा अमा घरीदा लेबा रेस्टोरेंट अमदा मणिपुर पुलिस कमांडो की ड्राइवर खागेंपली पनखादगी युमनाम विलियम अमदी थंगमेबन सिनाम लेकायदगी थोंगाम तरुना इज्जत मांगन खिबगी मरालदा कोर्ट चही तरा मंगा फादो पीख्रे थौदोसी मतंगदा लमफेल पुलिस ना चार्ज शीट अमत थागल्लबा मतुंगदा केस असिगी हियरिंग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मणिपुर ईस्ट ए गुनेश्वर शर्मा की कोर्ट चथरकपा अदुदा तोंगान तोंगानबा मियोय सिंदगी जवान लौरबा मतुंगदा था असिगी तांग मापंदा मखोय अनि मरा लेरे हाइना लाउथोखे ngasi sentence hearing चथरबा मतुंगदा मरागी मतुंग इना मखोय अनि चही तरा मंगा फादो पीरे हाइना कोर्ट ना लाउथोखे मणिपुर सरकार की प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर NGTS कुमार हाइखिबदा मरागी मतुंग इना मखोय अनिना लुपा लिसिंग कुंट्रा फाइन थीगदबनी हाइबा वाफम यावरी मखोयना फाइन थीबा ngamdaba तारबदी चही अहुम सांगथना जेल लेगदबनी हाइरी कोर्ट के ऑर्डर अदुना विक्टिम ओइरिबी नुपी मचा अदुदा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ना रेप विक्टिम सिंगदा पीबा खुदोंग चाबा सिंगी मतुंग इना लुपा लाख अमा लिसिंग यांखै पीगदबनी हाइना डायरेक्टिव पीख्रे लंबी की मताइदा लेबा रेस्टोरेंट सिंग सरकार चना कांगलोन अमा सेमदुना रेस्टोरेंट फमननबा कोर्ट न पौताक पीख्रे हाइखि ngasi accused की वकील की वातारा मतुंग गवर्नमेंट की साइड की वातारा मतुंग विक्टिम की वातारा मतुंग अमदी सोसाइटी से लेबसी तारा मतुंगदा हाइरिबा मिवे अनि सी चही तरा की मथक चुवैबा पुंसी चुब दंदी की मखा चुवैबा हाइबा वाहिदा येंगगा चही तरा मंगा मखोय अनि चही तरा मंगा थबक सुगी मियात हाइबा तारे मदुगी दंदी फिरे लोइनना दंदी सिगी मथकता मखोय क्रिमिनल कंस्पिरेसी की दमकता लुपा लिसिंग तरा अमगा कोई फाइन पीगदबनी फाइन पीब ngमथगा चही अनि मगा लेगनी गैंग रेप की दमकतना मखोय लुपा लिसिंग कुन मंगा अमगा मखोय खुदिम अममन पीगदबनी हाइबदी मी अममन लुपा लिसिंग कुंथ्रांगा एक्यूज अदुगा पुन लिसिंग द्रासी हाइरेबा सेममजे सरकारना खगी लौगदबा मत्कदबा नते सेमम अपुंबा victim ओइरबसी इमुंग मनुना मंगोंद पीगदबनी victim पीगदबनी हाइबा राय हि ताइ महांगना मखाताना केस असि माय पाकना बहोनाबदा ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महेवबम राकेश ना मतेंग पांखे मणिपुर लेरिबा मियामना नुपीदो ओतनाइबा तौबसिंग आनगी मतुंगिना चेराक पीरे हाइबसी ममांगदा उमोरो योनबी अमगी मतंगदा ताखिबा राय अदुना मेक लारबा खुदमनी हंदकी टीजी की महेरोय नुपी मचा मा इज्जत मांगन खिबगी मतंगदसु कोर्टना आनगी मतुंगिना चेराक पीबनी आयन ले हाइबसी मियामना खंगनबनिना थौदो वाथो अमा थोरकपा मतंदा मिगी युम कै थुगाइबगी महत्ता मरि लेनबसिंगदा वाखा पुलिस वाकलब चार्ज शीट कोर्ट थांगतुना आइन की चेराक पीनब होनसी हाइखि रेप है आइन से मणिपुर हाँ खादबदो हजिक अथु दंडी पीरगा मरा लेमीदो अखोई दंडी पीरे है मणिपुर की मियामना खंगबिरो अदन मसिदा इहो सागतना बन ब्लॉकेट तौदना रैली चतना सरकार वाकतना तौबई महत्ता हेक अदुगम क्राइम अम तौबगा खुदक्ता पुलिस रिपोर्ट तौरगा पुलिस ना था अमगी मनुंगदा मधु चार्ज थागलगा अतेन था मंगा तरुक की मनुंगदा मरा लेबसिंगदो दंडी पीरगदी हंदकी उ मोरोक कुछ अदुम न थुन पीगी टीजी की पीगी असुगम केस क्या लापदा हजिकती वाखल मियाम की पुनी वाखल खुदमक से वायल लोसिंग द पुन चंगबिरो अथु मतंदा मरा लेबसिंग से दंडी पीरदी लमदमस्ता आइन लेडी आइन पीगदबनी हाइबगी यामना असेंग सक्तम मणिपुर की मियामना उरगनी उबसु वैसुनो अदुगा मिपुम खुदिमंगसु असुगुंबा थबक थरम रेबसे थिंगसी लमदमसिदि मुथलजे हायदना ngasi हायब नुमितगदी युमथोंग खुदिमक्ता मैरा मम कटलगा मरा लेबा मी सिंसे दंडी पीरसी ngasi William amadi tarunbu chahi tara manga jail da leinanaba कोर्ट ना फादोक पीख्रबा मतुंगदा कोर्ट की मपालदा लेबा नुपी कयाना फादोक सिंह पुरकपा वैन अमदा नुंग थोमजिलकपदगी एस्कोट तरोपा IRB कांगबु अदुना मियाम अदु कंट्रोल तौननबा होनखि अहेनबा पुलिस कांगबु सु मफम अदु थोमजिलकदुना मियाम की इरांग अदु लाक्सिंदुना नुपी सिंह अदु कोर्ट कॉम्प्लेक्स की वांगबदा तानथोखि
Imphal manungda mi chiliba asigi yenglaga Asian Development Bank ki senthang makhada Imphal manungda ring road semna nabagi lambi sing Works Minister Ratan Kumar na ngasi yeng singkre khongcheda duda thongju langthaba nauria pakhang lakpa khurai amadi thangmaiban kendra gi MLA sing sarukya ki Works ki Principal Secretary Ram Wiva yauna mari lenabo official sing su sarukya ki Minister Ratan Kumar na haikibada Imphal manungi lambi chinbagi awaba asi kohananaba Imphal ring road asi semnanaba thabak paikhalagani lambi asi Imphal manungi kendra tara faulaga chakadabani hariba lambi asi meter kunithoidagi kuntra fawbo pakani masigi apunba senfamna lupa crore chaniga nifuni English ni taramari da DPR semba loiduna English ni taramari gi junda tender pangthokani makhata na phongdo kibada Imphal manungda gari masing hengalapana mi chinbagi chang hengalaliba asi ring road asi semba loiba matungdadi soidana miyam gi apamba thungan bangamgani haikhe Imphal city gi masigi akogi outline haitare mapan da fringes da leba masigi akogi khungang sing masigi sisu masig connect to kadoni masig objective Imphal ring road sai adu yamna maru oiba masig project amani masi hairiba internet ministerial screening committee na akoina propose to jari basi in principle moina ayaba pibire paki makhara akogi state government na akogi finance department na masi honorable CM na su masigi importance khangbira kanda finance department instruction pibidana masigi DPR sanana bagi masigi akoi state budget la masigi akoi pesa pire adu masigi akoi consultancy tender masigi akoi almost local Nongmei kapna bani haiba thawdota KNFN gi mi ahum siri makhoidagi khulai ahum fangli thawdo singa se yupung tarugram taba matamda sara his ki yaripo police ki manung chanba NP khulen da thoki bani police tagi fangba pauda nopo kaithal manbi manakta leiba khul sing boman khulen NP khulen amadi henjang khul sing da underground cadre sing leire haiba akangba pau fangbadagi kumathai suba paratroop taramanga suba assam rifles amadi thawal commando gi apunba team amana hokibanu minini gi mamangdagi senaduna lakhi ngasi khangodana angan bayuta EUZ cadre sing adu thengnabadagi maike ani gi manakta nomei kapna bagi thawdo du thokibani maduda cadre manga gi manungda ahum gi asiba hakchang fangki atei kharasu solam bayai makoidagi carbine ama M16 ama AK57 rifle ama amasung 3G ama fangle mafam aduda thiba humbagi thabak makhatana chathaki MPP की वाइस प्रेसिडेंट मनीषना राजनीति की लौतुना मिहाता हाथ खिबना गवर्नमेंट ला मियंग चंगदबनी हाइना MPP की वांगांगलोय H नबश्याम नमरा सिखरे ngasi MPP की ऑफिस ता पांगथोपा पाव मिफम अमदा नबश्याम न मखा तारदुना असुकुइदबा फावदा मियात असगी लंगला लंजिन सरकार न पुथोक्तना तुमिना लेसिनबा थवोंग असि पेंदे कांग्रेस गवर्नमेंट के कायहनबा थवोंग असि मियामना चपसाना परा अम तंबीदुना लमदम असि अचुंबा माइकेदा पुरकपा मतम ओइरे हाइके अमरोमदा बॉर्डर फेंसिंग की वाथो असि कांग्रेस गवर्नमेंट थोन बनी स्टेट अमगी इंटरनेशनल बाउंड्री बु स्टेट अदुगी गवर्नमेंट के अयाब याउतना बॉर्डर फेंसिंग खाबगी थबक चथफम थोकते हंदक ऑल पॉलिटिकल पार्टी दगी MPP न थोरकिबा असि इशू असिदा दिल्लीदा पुन चमिनदुना तक्सिननबगी पुन सेम साखिबनी अदुबु MPCC की प्रेसिडेंट ना बॉर्डर फेंसिंग की वाफमबु राजनीति द पुसलक्तुना लालिबा लोकसभा मिखलगी कांग्रेस की मैनिफेस्टो दा हापकनी हाइदना फोंदोखिबा अदुदगी लापथोखिबनी पॉलिटिकल पार्टी सिंगना दिल्लीदा चलुरबा मतुंग मिनिस्ट्री की ऑफिशियल सिंग थारक्तुना वेरिफिकेशन चटखिबा असि मियामगी सेंटिमेंट नाथैननबा होनबा खक्तनी मसिना असेंगबा अचुंबा वारोसिन पुरकदबा करिसु लैते हाइखे पब्लिक ना पामिबा सीएसओ मियामना मणिपुर प्रजा ना पामिबसे मसि मणिपुर गवर्नमेंट साइड की जीरो नि दिले अदुमकना MPP ना हाई गवर्नमेंट ना हाई गवर्नमेंट करिबु मत बदे नपना political party में आप लोगों ने बस पाए जी आप चाहे कि all political party में आप जब पाए जी मस्ती है बात political सिरी लागे कुछ बुलाए ना ब्रह्मस्त्र लाने हम तो ब्रह्मस्त्र नहीं खाली all political party मणिपुर ले political party में आप चले प्राइम साइज उड़ा दे मथंग दे इंडिया गवर्नमेंट तब दा सी मखाता बुलाए ले political party में की लीडर महात्मा मधुवी दायित्व से स्टेट गवर्नमेंट की दायित्व ने चर्चा अदो स्टेट गवर्नमेंट की दायित्व वो बच्चे पार्टी मको बच्चे मिनिस्टर ना तुमंगा देशन में से हाली बा निहा आई कोई नदी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी निहा में हाई निहा से मसीदा चीफ मिनिस्टर ना कहीं लोशन में मजा याव बुगे
लोसिन नबगी चिमीज लोसिन नबगी माई इंटरेस्ट करी नो अथुब मतमदा मणिपुर की फुरुप खुदिमकी ओइबा रेकॉर्ड लेतबा महौरोल की वारिसिंग रेकॉर्ड तौदुना थंबा साउंड आर्काइव्स की खुदोंचाबा अमा अवांगनोपो की अहान ओइना मणिपुर स्टेट आर्काइव्स ते लेरगनी हिरम असिग मरी लेनना मणिपुर स्टेट आर्काइव्स के ऑफिस ते पांगथोपा पाउगी मिफम अमदा डिप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर के सुशीला न फोंदोखिबदा लमदम असिदा लेरिबा फुरुप खरदी मखोई की हौरफम सिंग अइबो ओइना रेकॉर्ड लेतबा थेंगनै असिगुंबा फुरुप अमगी हौरफम ओइबा अयीबा ओइना लेहौदबा हाइबसी फुरुप अदु मुतखिनबगी अचौब मरम अमनी असिगुम फिबम असि थोक्तनबा मसागी ओइना अयीबा रेकॉर्ड लेहौदबा सिंगी दमक अखनबा साउंड आर्काइव्स के खुदोंचाबा फंगननबा थबक लौखटपनी आर्काइव्स कॉम्प्लेक्स ता डिसेंबर 13 दगी 13 फाउबा पांगथोकदबा आर्काइव्स एग्जीबिशन के निनी चनबा डिसेंबर 13 दा रेकॉर्ड तौगनी थबक सिंग असि माइ पाकना चथनबा फुरुप कयागी मेहरोल की वारी सिंग निंथिना खंगबा म्युइ सिंग सरुक याहननबा अखनबा थौरांग लौखले मसिना रिसर्च स्कॉलर कयादसु चाउन खुदोंग चाबा पीबा ngamlagani हाइखे सिप अमसुम खलापुसिंग से आइना पौरगा हंदकी साउंड आर्काइव्स दा मकोई की खोंजेल सपम सिंग अदु फजना लहौरगा आइना मसी अमुक मथंग द वेबसाइट ता मुथागलगा मकोई की हिस्ट्री अमा पुवारी अमा सेमगे दना मदुगुंबा आइकोई की साउंड आर्काइव्स से आइना हंदकी से यामना थवा यावना जबनी इम्फाल वेस्ट कमांडो नांगारानुथिल यूपीपीके की एक्टिव मेंबर अनी क्वागैथल अमदी मोरांगखोम एरिया दगी फारी डिस्ट्रिक्ट असगी एसपी की चिरोल अमदा फागलबा अनी अदुदी मोरांगथेम गलाचान अपोपा लेखिद्रबा इबोतोंबी वांगजिंग तेंथा खुंजाउदगी हौजिंगना क्वागैथल मयाई कोइबीदा लेबनी अतोपा अमा अदुना खुमुकचम बिसोजी चही कुनगा तरेत अपोपा लेखिद्रबा बुद्धिचंद्र मोरांगखोम बाजारदगिनी मोरांगथेम गलाचानदगी डिटोनेटर यावबा चाइनीज हैंड ग्रेनेड मंगा फंगले हाइदी सेंजम चिरांगदा टाटा ट्रक अमगी बैटरी हुरालमी हाइदुना ngarang lekai na fakhiba furisabam sonex alias newton urf tagi officially tanthole haina lub asigi chairman la lebana phongdokre ngasi loitang kunogi spending mill da leiba mapan suba dogra regiment ta hangliba lub asigi designated camp da pangthopa pawu mi pham amada chairman wa pharmacy phongdoladuna thodo asigi paw tabadagi cadre sina mahapu makhoi gi maraktagi tanthoktrabadi karigumba amata chaba thapa amadi makhoi gi tofam thopa duty sing tororoi habadagi mahapu थोनब फिरेप लौखिबनी सोनेक्स असि हौखिबा तांग तरेता मामाना केम्ता थिलकलंबनी अदुगा तांग निपांदा केम्तगी आउट पास सोई तौरमदना चेंख्रगा थबा अदु पांगथोलंबनी मखाताना महाकी मथक्ता इंक्वायरी अमसु चथरगनी अमरोमदा सरकारना मबुक सेंगना थबक तौदबना केडरसिंग अवाबा फिबम अमदा लेरी ममिंगतगी ओइना थादा लुपा चमरी की स्टाइपेंड पीबा असिसु चांग नाइना पीदे मैते सिंगी ख्वाइदगी चावबा कुमै अमो ओइरिबा निगोल चाकोबा नंगनबा पीबियो हाइख्रबसु पीबिखिदे स्क्रूटिनी की थबक चही अमा फाजिलकलबा फावबदा करी फिबम अमदी कदाय फावबा तौबिरबगे खंगद्री मियामना पामद्रबदी यूआरएफ सु हानगी फिबम दा हनखिबा ताबनी मियाम मरक्ता तिनबा याद्रबदी चिंगनुंग मनुंगी पुंसी मरेल अदुदा अनौबा लालों यातुना लेबा ताबनी पावी मिफम अमदा सेक्रेटरी होम अफेयर्स पी रुहिनी चीफ सेंट्रल फाइनेंस चिंखैंगानबा मैते अमदी अतै ऑफिसर क्या सुसरुक याखी सेंगमाई तुरेल खोंगनुंगदगी नुंग लेंगोई पेकपगी अथिंगबा लेरिंगैदा नुंग पेकपा चंगलपा टाटा ट्रक अमा मियामना मै थाख्रे थौदो सिंग असे युपुंग निपानलोम ताबा अदुवाइदा सेंगमाई तुरेल दा थोखिबनी ट्रक अदुगी नंबरना MM015108 नि ड्राइवर की ममिंगना केएस चंद्रबनी अपोपा अचौ अवांग सेंगमाई मे लेकाइदगिनी हंदक नोमनिनी असिगी ममांगदगी अथिंगबगी मायोक्ता लेंगोई पेकपा हौरकपदगी खोइसांगनरबे मियामना गाड़ी अदु मै थाखिबनी सेंगमाई प्रोटेक्शन कमिटी की प्रेसिडेंट अंगोम राजेशना लेप्तना सेंगमाई तुरेलदगी नुंग पेकथोपदगी अकोइबगी फिबम अकायबा लाकपा तुरेल असिगी इमाई हंथकिबदगी अकोइबगी गुवासिंग इसिंग कंगदुना अवाबा मायोनरकपदगी एडवांस वुमेन सोसाइटी अवांग सेंगमाई खुसमलदुना चही असिगी जून अमदगी अथिंगबासी तमलकपनी कमिटी अनीना हाई कोर्ट पीआईएल अमसु थाख्रे लोइनना सेप्टेम्बर अनीदा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल तुरेलदगी लेंगोई पेकपा थिंगबगी ऑर्डर अमसु लेरिबनी कमिटी अनी असिना मिफम अमा फमलबा मतुंगदा ngasiदगी हौना सेंगमाई तुरेल खोंगनुंगदा मखाताबा फिरेप अमा लौद्रिबा फावबा पिकनिक तौबा यारोय अथिंबा असिगी मायोक्ता कनागुंबा सिंगना लमेन तुहेन लबदी मदुदा थोलकपा अफफतगी दायता मसा मसाना पुजगदबनी हाइरी सेंगमाई तुरेलदगी नुंगलेंगोई लौथुना लापा टाटा ट्रक असि कोइना असि मियाम मांगना मै धादोक सबनी अदुगा लोइना अखोइना मियामदा हापिन तौजनिंगबा अमना कोइ सेंगमाई तुरेलदा मतम खरदगी ओइना कोइ पिकनिक लापा पिकनिक की इरांगदा पिकनिक की नामादा इरांग सागतपा पुनमक असि ngasi दगी कोइ
ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯉꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ ngasi ayu anganbada khongna sorok lamba nupi ama tata dia na thomadagi lekhidre thaudosi ayuki pung nipan rom taba matamda singjame police station gi manung chamba sangai pro mamang lekai da thokibani lekhidrabi nupi adugi masadagi fangba adha ka ki matung ina asem radharani chehi hungfu mapuroi bai bocha mayang Imphal police station gi manung chanba jirai me lekai dagi ni asem radharani na sorok lam thorokpada Imphal rom dagi hai tharakpa dia tata amana thombadagi mahang mafam aduda adumak lekhidabani asiba hakchang singjame police na lokholaga mokta thamkibaga loinana case ama register tawkre Magna Mahaputhom Lamba DI Amadi driver Kwakaital outpost na Fazan Kre Hairi Jakiba December tang taragi ayupu mangarom taba matamda kangabam lekai deleba IMC gi ward number nipan ge councilor kangabam Tikendra gi yumda bom thamjilaba thongbu yaning da phongdo tura ngasi kangabam yum jawlai bi community hall da wakan mifum chathakre kangabam lekai mera paibi amadi lamda madum gi mioi kyana saruk yadana chathakiba wakan mifum aduda saruk ya kibi amra phongdorakpada asigumba thawdo si matungda amohana thon biganu haiki Tikendro masana haikibada mangonda kanaguma loop amatana sergi demand tawrakiba leiti Maki mathakta PNW ledabasu wari sanaduna bhab taminasi phongdoki Ari maramgi karamba lalu una thabira mano haibadu ai sa bhab tarite si sengtokpri adin waini makhoi aning ba pamba lerega su kari tobu yage haiba aine aba mongda kari tobu yage haidu kana ba yagani masi bauda ayana ayak mai kai dagi kana mamta da aran ba kai ba mangla ba toki su ai leitene kanjai Laumi Singda har matam chana ahongba mamalda fanganba ngamdraba Congress ki sarkar asina mantri MLA ga khara naknaba mioi singda thananaba maru marang khara lemna piraga Manipur gi lobuk sing sanganba ngamgadra haina Bharatiya Janata Party Kisan Morcha na thadorpa cherol amana khangalali Laumi Singna putholiba mahimarong sing liduna thamba ngamnaba sarkar na honagadabani hairi International Human Rights Day gi thorom ngarang mode da pangthokre Wat United NGOs Mission Manipur yauna tongan ba organization kayana Trade Center mode da pangthokba thorom anta Hills Tribal Council gi President Jamang Hauke CSD gi board member Pratap More Commando Unit ki Wi-Fi na singba myoi kayana surya ki wanga ki bisina phongdona ki beda lamdam asida afspa gi marumda security force na myoi begi hak kaya khongoinari non state actors singna su myoi begi hak khongauna begi thabak lep Chathari asigumba thawong singa si chingnana ba praja singa madi sarkarna chapsaba thawdang lokhaminasi aike Manipur da mayum panbi Myanmar Ningol amana mahakima puroiba lekhidaba matungda imung manungi myoi singna mangonda chathari ba myot minegi thabak sing paudamki CSG gi president na haikibada isa gi hingbagi hak ningthina khanglabadi kanana su isa gi hak mahan bangam loi haike right phangni ai right phangam thopuni haibu bhaktana Right to Panganaba as a citizen, I can be with the hand dog. I don't know. Kanga power, I'm not going to understand. Nupiangang the Jataba crime sing Tingadabani have a Davi Todana More Kondong Lion be Harabundagi Moregi Mafum Kada Miam Gavarelli Amachakre Kondong Lion be Harabunda Rally Adulu Matung the Pangtoki Miam we from the MLN give Vice President Tomba, Akodong give Vice President Lukoi, Hills Tribal Council give President Jamang Hauke United NGOs Mission ge Secretary Yuna Bakisho Namarweba Musing on Saruyaki Taronga Mari Lenana Watki Secretary Sobitana Nupi na Nupi the Jataba crime sing Hanta Handriba Makai Nupi Angang the Jataba crime sing Hanta Han Bangamloi Fondoki Tongzai Maril Haina Kangnaba Old Kasa Road ki lambi sembi de bagi mayota Kasa Road Education and Sporting Association Bisnupur Jelianong Student Union Khopum area amadi Maike Edonggi organization kayana lambi asida chatkiba tangma pandagi chatarakiba bannamaram oiduna
lambi chathok sasinda chaun akai pire association ge advisor S Ibol na lambi asi athuba matanda sembiu haike hojik phawda aikoina haijari badi yarabadi athuba matamda masi sembi bagi karigumba pibam mama utrabadi bansing asi hen serious oina lawrga maike somgi praja singna akan bamong da chathakani haibagi mong hojik lairi Jaliano Student Union Khopum area gi member amana phongdorakpada Khopum subdivision asi mioi lising kunrom lei lambi asi NEC gi khuthangda semjinana ba paisa kaithokpa leikre lambi asi gi matangda local MLA su oiba deputy chief minister na mieng changbiu haike Northeast Council gi na sanction tawra adubu hoji pose lambi ama fa semrakte aduna October gi thada home minister na all Kacharot ki lambi repairing tau se almost complete haina thorai adu hoji phose repairing tau gi mong ama fa ude aduna hojik se ekhoina ban chatha se lambi sembio haina ban tawni aduga hojik ekhoina ban tori se lambi sembi drifau government lambi sembi ni hai drifau khoi ban torni International Human Rights Day gi thorom ngarang Khopum bazar da leba Dauthaulong Community Hall da pangthokre Jaliano Students Union Khopum area amadi United NGOs Mission anina sinduna pangthokba thoramada Village Authority gi luchingba sing amadi asumgi wangangloi mazabung gang mayawna lamnam adomgi church luchingba mahiroi amadi nupi society singi luchingbi sing susaruya ke mazabung gang maina apspa amadi human rights ki matangda wanga ke UNM Manipur gi coordinator Boipu Koirengna tongan ba maram kaya na miyoibagi hak asida singnaba piri lamdam asi conflict zone oibana miyoibagi hak khongaung na bagi chang wangli lamdam asida nupi angang gi mayukta tholiba tamthiraba thodosing asi yenglaga international human rights ki palan thorom wahan thok lehaningi haiki isasi iyamba se aduga iche se inoni sing mayam sing se masida matang mga kadabare samna haibada drug saba amna asa SB tablet saba haiba ni amasina ma medis tore haisa man macha ko matamda anang ni khoi gumba natabida magi kari gumba awat pate tum lai gani amka impact la kador se magi masuda mukla kani adu ere masi society so bona ko na mo ya Block Congress Committee Tamai na sinduna nongmi eba Block Congress Committee gi mifamama lamfelda leba Tamai Kendra gi MLA Jet ki khonbo gi quarter da pangthokre tharamadu da Hills Areas Committee gi Vice Chairman Jet ki khonbo Block Congress Committee Tamai gi Vice President CS Pingombo Tamai gi ADC members sing amadi atei mioi kya na sarya ki khonbo na haikibada Congress sarkar gi flagship program sing praja sing da ningthina yohan bangamle Kendra asida su chakho thorang gi thabo kaya paikhalakle khul kaya mai pibaga loina na thong ani saba haure haike almost electric ki thabak se je gross lakh bani tamai da su RGGBY gi second phase da lem horiba kuntra manga si su thuna perfectly anu the CM na compliment pi kre adu mai to do na koi chahi ani banong sita pai khadi ba government ge program tau ki ba progress mya adu ko praja da thungba thungda ba praja na pen ba kari le ri bra si koi hanglaga mathang da step mathang da plan lo khan bi da mat meeting si to le bani Mahiroi amadi oza singi biometric season aduna attendance lobo haure attendance sudaba mahiroi sing parikya thabi yaroi karbar oina private school chalaiba sing uthalagani haina education minister M Okendro na phongdokre ngasi Seram Mangi Singa Foundation asinduna lamyan ba sangnen da pangthokpa Seram Mangi lekidabagi ahanba mopok kumon tharomda minister na wafam ase phongdokhibani tharom aduda Manipur University gi anthropology department ki professor W Napakumar amadi B Jayanta Kumar Sarma susawya ki Miyamna lekidabagi photo da laisu katuna ikai khumna bo ki lekidaba Seram Mangi ningsing lubada haiba souvenir amasu miyam da release tauki tharomgi sarugama oina huyan lanpau gi paumi Laisram Bijoyda journalist award piduna ikai khumna bo ki wanga khibasingna lekidaba Seram Mangi asi maithong yamba misak amani magna lekidaba asi lamdam asigi chawna mangjabani magna loramba thodang kaya gi matangda wangang ki professor W Nabakumar na school education in Manipur haiba hiramasida resource person oina wangang ki education chawkhatana samasama mapungfana chawkhatpa ngamloi education da khwaidagi maru oiribasi school dagi ni haiba wafam phongdokhi school education system means amaka ki ma personality
मागी ओवरऑल पुनः जिस इंफॉर्मेशन स्टेज Minister Okendrona DM College asi State University on bangamnanaba machak leire hauzik rusagi scheme asi lakpana college ni fuda mapung phana education piba ngamnagani haike athupa matamda RMSA gi ojagi fall lautholagani education chakhotpa habisi mipung khudimaki thaudang lei afaba suggestion sing khangatuna thabak to onthongna bokhonagani mamangi chahi kaya da education da award apa kaya leiramlabasu hauzik tha taruk tare ki manungda awon bakhara makhaidi lakle haiba wafam phongdokhi Nasi foundation sina bagi objective tadi berpromosi social, cultural, literacy, education and artistic aspect of the society and community. Yang mencari yang meaningful BT Road gari khamba yahandriba asigi matangda Gambir Singha shopping arcade ta dukan famliba amadi BT Road ki nakalda dukan famliba singna Home Minister amadi DGP da wakat cherol ama pisingkre wakat cherol aduda BT Road ki nakalda gari khamba yahandaba asina karwa tawriba singda chauna ama mathoale athuba matamda BT Road ki awang thangma maikeda gari parking pibiu haiba wafam yauri Irom Chanu Sarmila Unabalapa journalist ama Manipur government ki authority singna thingzin badagi Human Right Law Network na Manipur High Court singna badagi ngasi unahan kre Tamil Nadu da fongba Bikaran Kauba Chefong amagi independent correspondent Prabhakaran Mani Kauba journalist amana tha asigi angan basaruta Manipur da laktuna Irom Chanu Sarmila unana bahona ki Magna Jenims Hospital ge security ward amadi Sajiwa jail da chatuna unana bahona bada ayaba piraktabadagi Human Right Law Network ki mateng loduna Manipur High Court singna badagi High Court na mahapu unana bagi ayaba pirakibani hairi North East da aspa thamjin badagi thengnariba awa chaitheng sing thijinba paumi asina Sarmila unaraba matungda amadi unanaba honabada thengnakiba khudung chadaba sing Human Right Law Network ki office ta pangthokpa pawi mifamda phongdoki Prabhakaran Mani na phongdokibada mahak masana Sarmila unaba phangba asi tasengna nungaiba fawi mahakna pamliba asi miyoibagi hak khongaunabagi thodosing India pumbada khanganbani mahakna Tamil Nadu da hankraba matungda Auspana Manipur gi miyam da piriba awaba chaitheng amadi ek asina miyoiba khunai da piriba miyot minai gi matangda mamutta na pau phongdokani haiki I will be right about Sharmila. It is a better thing to expose Sharmila in Tamil Nadu with also 10 crores of Tamil people. That's a better thing to. There is no words to it. Yes, the main thing is the repealing of the Armed Force Special Power Act, not only in Manipur, from all over the India, Kashmir also, all over the India, because India is the biggest democracy country. So we definitely, I will hope the government will do in future. Nehru Yuba Kendra FEC Nagaland Sinduna Numit Mangani Chupna Zathagadaba Leadership and Personality Development Program Ngasidagi FEC ki SIRD hold Haukre Hotopaki Tharamda Nehru Yuba Kendra ki Vice Chairperson Kumari Tilotama FEC ki SGC Amadi Journal Director JK Rivas Susaruyaki Tharamgi Sarugama Oina Mafam Aduda Labor Club Amada Sanabagi Machasing Yentoki SDO FEC na Bharat Sarkar ke Ministry of Youth Affairs ki makhada leriba NYK ki chairperson Tilotama na asigumba thaudang lauropagi damakta su thagatpa phongdokhi Ranjit Thokchom na iba Larik Nepal aiba sigi Kwakaitel Thokchom lekai da leiba yumda ngasi release tawkre Thoramasida Sahitya Academy Manipuri Language Advisory Board ki chairman Dr. H. Bihari Patriotic Writers Forum ki hanagi president Sagosam Indra Kumar Susarya ki ngasi phone ki ba Larik Nepal adudi nungsi satlon hundokhido saruk nalada angang bordu nidrabasu pirakle Radharani Renubala Lan Marakta Santi amadi midanate laisu soini
Christian community की ख्वाइदगी चौबा क्रिसमस कुमैना लाकपदा Christian ओजा सिंगी यंगविदुना एमजेल कोमथोक्तुना December 4 की पिथोक्तना लेरिबा तोलो पिबिनबा All Tribal Primary Teachers Association अमरी लेनब सिंगी पुनिंग जिंगसिली लोइसिंदना लेरिबा एमजेल की थबक सिंग था सिगी मनुंग द लोइसिंबियु वाफम सिंग असि थबक तो ओंथोक्त्रबदी ओजा सिंगना खोंजंग जसिंगनी हाइरी ओजा लेतबना मरम ओइदुना इथाई खुनो गवर्नमेंट हाई स्कूल की अहानबो ओइना मथंग चहीदा पांथोकदबा क्लास 10 परीक्षादा MIL सब्जेक्ट ताउपिनबा लेतबना महिरु सिंह पास तौबा ngamloidabagi akiba leiri ngasi MSF की वाइस प्रेसिडेंट RN कोइरेंग न लुचिंगबा कांगबु अमना पाउमी सिंग लोइना अखनना चटखिबा विजिट अमदा फिबम असि उरखिबनी एजुकेशन मिनिस्टर ना इथाई खुनो गवर्नमेंट हाई स्कूल बु मॉडल एंड रेसिडेंशियल हाई स्कूल अमा ओंदुना मतंग चानबा मोंगदा सेमगली हाइबगी थाजबा पिरकलबसु ngasi फावबा थबक ओंथोक्ट्री अपुनबा महिरोई चमंगा गा निफु मंगा लेबदा सरकार की ओजा 13 अमसुंग अनेपो ओजा मापन्ना महिरोई सिंग लारिक तंबिरी MIL की ओजा ट्रांसफर चखिबदगी महुल लेतबना सब्जेक्ट असि ताकपिनबा लेत्रे MSF की वाइस प्रेसिडेंट RN कोइरेंग ना एजुकेशन मिनिस्टर ना हाइखिबो वाफम थबक तो ओंथोपियु महिरोई सिंगी फंगफम थोपा मिड डे मील यावना अते खुदोंग चाबा सिंग फंगनबियु हाइखि हौजिकी MIL की ओजा ट्रांसफर तौखिबसी हंजन हंदुना अमदुगी महुत अमा थाबिरकनबा सरकार अपील तौखिबा ngasi फौबा थबक ओइना ओंथोकदबसी लाइबक थिबने नायना लोई अदुगा राइट टू एजुकेशन सिदा पीरिबा चना कांगलोन मयाम असि सरकार ना अदुम थुगाइजरी हाबसी MSF ना हाइजनिंगी मरम अदुना असुगुम्बा यामना रिमोट एरिया दा लेबा इम्फाल वैली दगी याम लापना लेबा सरकार की स्कूल सिंगदा छात्र एनरोलमेंट की चांग याम वांगी अदुगा ओजा की मसिंगदी याम नेमी ओजा वाटपसी ओजा वाटलिबा मयामसी सरकार के सोइबनी हाइना MSF ना लोई Ministry of Home Affairs Government of India की National Disaster Management Authority की मकादा Relief Disaster Management Department Manipur सरकार अमसोंग District Administration थवालना पुन्ना सिंधुना चथरकिबा mock earthquake की mock drill की दमक Capacity Development Program ngasi DC Office Complex सलुसिंख्रे ngasi अरोइबा नुमिता mock drill तोंगा मफम मंगादा उत्की All Manipur Young Farmers Union amadi pari imom kan balub anina sinduna nomugi oba training program galoinana Ravi Crop ki marumarang singgen thokre janam sanrok ta pangthok ki betharom asida UCM ki vice president Chandramani Khumancha pari imom kan balub ki president Yangkhombam Ongbi Priyo Sakhi Susaruya ki tongan ba resource person singna marumarang sing loktuna thamba amadi Ravi Crop thabagi matangda wangang ki hauzik sanabagi pau ngasi sanabagi pauda MSYC Churachampur amadi KIYC Imphal East Yangkhaitare Suba CC Meet ki qualify oikre All India Football Federation ki miyang makhada All Manipur Football Association asinduna Imphal gi mapal kang jebung du chathariba Yangkhaitare Suba Sir Churachan Singa KCSI CBE Memorial Football Tournament ki ngasi sanakhiba qualifying round ki ahanba ground da MSYC Churachampur na Nino FC Sada Hispu goal ahum amada thoiki MSYC gi goal sing adu ahan ba half ki hauropo minute ahum amadi manga chatpada Jemjin Lena goal ani chanki atopa goal aduna hausaina ani suba half ki minute humbudra ni thoi chapa matamda chanki Nino FC gi amata ngairba goal aduna thangjagin haukimna penalty da chanki Tournament asigi ani suba ground da KIYC Imphal East na BMSC Tawungkhopu goal ani amada thoiki KIYC gi goal sing adu M Romi Meitena ahan ba half ki nifumanga suba minute chanki ani suba goal aduna ani suba half ki 53 suba minute yangmi na chanki bani BMSC gi amata ngairaba goal adu orisi kantana ani suba half ki nifuhumdoi suba minute chankibani hayeng nuthulpong ama makai tabada Imphal East bu represent toriba Citizen Club Soibam Lekai ga UKB Churachampur ga sanagani Lucknow to December 13 kunithoi fawwa pangthokadaba kunthamatai suba sub junior boys amasung 15 suba mini girls national handball championship kidamak Manipur gi mahut sinanaba apunba sanaroi kuntaru ki ming Manipur Handball Association na lauthokre khangalaba sanaroi sing December 13 gi ayuk pung 3 taba matamda Kumalampa ki handball ground da sai gi handball coach KS Gojendro da report tawranaba khangali
अहम सुबह स्टेट ओपन CYLC टूर्नामेंट की चही निफु मथक के डबल्स की विनर तुलेश्वर अमदी दिलीप की जुराना विनर ओइख्रे चिंगा मथक यंग लर्नर्स क्लब न सिनबा क्लब असिगे टेनिस क्लब ता चथरिबा अहम सुबह स्टेट ओपन CYLC टेनिस टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba chahi nifu mathak ki double final da Tulesor amadi Dilip ki jurana Ibol amadi Ranjan ki jurabu set anida mai paktuna winner oiki men's double second round ki sanakhiba da Tomba amadi Ranjit ki jurana Pradeep amadi Iboton ki jurabu game mapan manga da Pambai amadi Kangjamba ki jurana Chawba amadi Umesh ki jurabu game mapan mari da thoiki second round asigi atopa quarter final match da Premjit amadi Lelanji Jurana Ibohol amadi Ranjan gi jurabu Pritam amadi Bona gi jurana Leonardo amadi Sarat gi jurabu thoiki men's open second round gi sanakibada Saratna Leonardo bu Lelanjina Amarjipu amadi Pritam na Rahul bu thoiki atopa quarter final match amada Brojendro na Pambai bu she taruk shino taruk amada thoiki Nongchupana Sagol Kangzai Lupna Sinduna Langjing Kangzaibong Langjing Achobada Zathariba NPSKL First Trophy Open Polo Tournament ki ngasi sanakiba ahanba ground da Nambul Mapal Youth Polo Club Sina Eastern Students Club Nongmaibong bu gol taramathoi ani da thoikre anisuba ground da Nambul Mapal Youth Polo Club A na Nongchupana Sagol Kangzai Lup B bu gol manga ani da mai pakre hayang ahanba ground da Kurai Polo Club amadi Jingkai Hunba Polo Club Ega Sanagani anisuba ground da Nambul Mapal Youth Polo Club B amadi Maira Polo Club Sanagani Tha asigi tang kumathoida All India Football Federation ki makhada sanagadoriba I League match da Manipur dagi Magho Kennedy Khamba referee oina saruk yana bakhanle haina All Manipur Football Association ki General Secretary na thadrok pachirol amana khangalali Haukiba chahi Inglisani subna taruk amadi Inglisani subna mapanda Incentive Sports Award lahou daba sanarui singna tha asigi tang kumanga da Directorate of Youth Affairs and Sports Kuman Lampak ta laktuna laurana ba khangalakli lahou daba sing makha taba claim lauraroi hairi December tang 13 dagi tara manga fawba Manipur na yumbu oiduna pangtokadaba North East Zone Gymnastics Championship ta saru yagadaba Manipur ki team semkhre Manipur ki Nupamacha amadi Nupimacha ki team Yankai Mapan Suba National School Games ki quarter final changkre School Games Federation of India ki Midiyang Makhada Youth Affairs and Sports Department na Sinduna Kumalapa ke Indoor Stadium na chathariba chahi tara mapan makha ki Nupamacha amadi Nupimacha ki Sepak Takraw Championship ki ngasi sanakhiba Nupamacha ki match singda Odisha na Assam bu, Andhra Pradesh na Assam bu, UP na Maharashtra bu, Manipur na Gujarat bu, Delhi na Vidya Bharati bu, Mizoram na Orissa bu, amadi Rajasthan na Maharashtra bu set ahum suno da thoike nubi machagi sanakibada Orissa na Assam bu, Manipur na Delhi bu, Assam na Rajasthan bu, amadi Delhi na Punjab bu set ahum suno da thoike nupa macha amadi nupi machagi quarter final match sing tha asigi tang 13 gi pung ani tabada sanaragani ngasigi beba ingasagi pau pizari ICAR lamfe patagi fangba pawu metung ina ngasigi khwaidagi saba si degree Celsius kulumdoi 10.3 khwaidagi ingba degree Celsius 3.3 nungsita yawba ising manilgi chang ayukta chada 35 nungthildana chada 59 aduga nongjugi chang na millimeter sunani leslap damaru ba pamu kana pizari DG ki mahiro ama rep tawda chenaba tarun amadi William baragi metung ina chahi 15 korna fado pikre Asian Development Bank ki senthang makhada Imphal manungda ring road semnabagi thabak yensingkre amadi nomai kamna bani haba thodota KNFN gi mi hom sire makhodagi khulai fagale hairi masiri STV ne pizaba pau mata sinjari mi tabri sumom kana krumjari